mbukeli masibulise ngale ntsasa yangolwesibini umhla we-14 kweyenkanga. Uvimba wethu ke namhlanje siwulungisile okwakho nje kukhongozela xa kaloku sikuphakela apha ku-SABC lihaye kanti napha ku-SABC Plus. Hlala nathi unike indlebe namehlo ukutya kwawo. Elam igama nguNadia Dambuza kanti hamba naye ke inzwakazi uKholosa Kalubisi. Molo Nadia. Unjani Ntombi? Ndivukile wena? Ndivuke kakuhle kakhulu. Siyathemba nawe mbukeli into yokubana uthe wava igwijo wakhabeze ngubo kuba kaloku sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele. Oluke mbukeli lusuku lwangolwesibini usuku lwenkanyiso. Ngoko mbukeli vuka uzivuthulule unqonqoze yonke iminyango nantoni na oyifunayo. Uba ngaba mbukeli uyazixelela into yobana jonga lona umnyango uzawuvuleka ngenene kuyoba njalo. Xa sijonga ke kuvimba wethu namhlanje naka amanqaku ongathi uwalindele. Sakuphathela kaloku eziphala phambili apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Singalibali kaloku mbukeli ezemidlalo, isimo sezulu, soba nodliwanondlebe ngoqhankqalazo lwesatu nokunye ke okuninzi. Ungaqusha mbukeli uzawuzisola. Ndimlo Kholosa Kalubisi umahlo ngothi mbukeli masijonge eziphala phambili nangamanqaku kule yure. A lot of the responsibility that does lie at the feet of the NUM. They are responsible for conducting the ballot. Kubanjwe abantu abali-11 ngokwaphula umyalelo wenkundla kunye nokonakalisa impahla emva kokutshiswa kwesithuthi kumgodi weGold One eSprings. Ubuhlungu ngendlela ekwenzeke ngayo umntwana vele ehambe ngale ndlela engakazathinteka ebugebengwini. Amapolisa aseThekwini afuna impendulo emva kokuba kubhubhe abantu abahlanu kwaze kwalimala omnye kwiziganeko zodubulo eMlazi. It's time that South Africa can qualify them again for such a big tournament. So therefore, it's a very important camp. Qeqeshi weBafana uHugo Bruce ucele umngeni Bafana ukuba ingene kwindebe yehlabathi yeFIFA emva kwexesha elide ingekho kule tumente. Uma ngithi yande baba siveze. Listen, this is Kenan Nyatend, of course your anointed superstar. Listen, ngisekhaya Jikelele la kusekhaya Jikelele. Listen, from Monday to Friday we are on and there's sports, entertainment and everything. Listen, keep on tuning in and may God bless. I love you. Isicwangciso somgodi weGold One khange sihambe kakuhle njengoko ibicwangcise ukuqhubeka nokusebenza izolo. Oku kuza emva kokuba kukho ukungaboni ngasonye phakathi kwabasebenzi namapolisa ngaphandle komgodi kwimpuma yeRhawuti. Mayini Gold One ithi kuzoma ukusebenza kwayo ezikhungweni zayo zaseModa East kuze kulunge lesisimo. Le mayini ithi ibinethemba lokuthi uzoqala kahle umsebenzi kwafele kwavuka impi phakathi kwezisebenzi zasemayini onogada bayimele kanye nabakwazidlodlo. Lesisimo siholele ekutheni bekhalelwa amasongo kasigonyela abanye abantu. We received information that a repeat of 2 weeks ago was planned by several employees. They were allegedly going to plan another sit-in which could potentially lead to another hostage situation. And we've now suspended operations until Monday at the earliest. Mayini ithi isebenzi icacisile mayelana nenhloso yazo ukuba mdibi munye nenyunyani amku kodwa ithi NUM ibibambezela uhlelo lokuvota. At the time of getting into the closed shop agreement in 2012, there was really one union, and that's the NUM, who represented pretty much all the employees within the bargaining unit. And like I said, there was no threat to that up until a few months ago. Now, a closed shop agreement remains in place until it's legally dissolved. And in order to legally dissolve it, there needs to be a threat. What we've seen now is a clear threat to the majority of the NUM. Imayini ithi ibheka ukuthi inkantolo yesebenzi ngolwesine isize ekunqandeni lesisihlava njengoba bakazidlodlo kanye nophiko lwezokuphepha bezoqapha kuze kulunge isimo esikhungweni.
Amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal akhangela iqela labarhanelwa abafunwa malunga nokubulawa kwabantu abahlanu kwiziganeko ezohlukeneyo kumatyotyombe ase-Uganda eMlazi phezolo. Iintsapho zamaxhoba zibongoze amapolisa ukuba akhangele abenzi bobubi. Umntu othe wasinda kwesi sehlo kwimeko embi kakhulu esibhedlele. Izihlobo nomakhelwane bomnikazi wesitolo obulawe emjondolo e-Uganda usakhathazekile. Unonhlonelo Golimbisa nomsizi wakhe wasesitolo kanye nomthengi badutshulwe babulawa amadoda angaziwa okuthiwa angene abaphoqa ukuthi balale phansi ngezisu. Bobathathu kuthiwa badutshulwe belele lapha phansi. Abasolwa babe sebentshontsha ezinye izimpahla base bebaleka. Izakhamizi ezingafunanga ukudalulwa zithi azizwanga kuqhuma isibhamu kodwa baveze ukusaba kwabo. Kubuhlungu ngendlela ekwenzeke ngayo umntwana vele ehamba ngalendlela engakaze athinte ebugebengwini eyiphathanisela ngale njengoba nibona nje kuyi-tech shop yona ndlela aphathanisa ngayo akukho okunye okuseceleni esikwazile. Abantu ababili babulawe kwesinye isigameko khona endaweni. Amaphoyisa athi kungenzeka ukuthi izigebengu ezizodwa ezenze lokhu. We just widening our search and intelligence on the ground, try to find out what could have led to the shootings. Because normally when we have this kind of shootings, it will be linked to drugs or anything like that. But now we don't want to speculate, trying to find out what is it that could have led the shootings. Uhlaka lomphakathi olusebenzisana namaphoyisa luthi lezigameko ziyakhathaza kakhulu. Bafuna kuvuselelwa amakomiti ezigceme alwisana nobugebengu. Ekuphinde umphakathi uyeke ukuthi masade siwakhile wavuma ukuthi uvolunteer bese yanyamalala awusitshela ukuthi yini edala unyamalala ukuze uma ngabe kudika amaphoyisa si-eda inani lamaphoyisa ukuze kuboshwe isigebengu. Lundi Khatebe, SABC News, eMlazi. Ukanti kwimeko embi kakhulu kwisibhedlele saseKapa umfundi oneminyaka engama-26 emva kokuhlatywa yindoda enama-30 eminyaka ubudala kwindawo yokuhlala abafundi beyunivesithi yaseBella. Le ndoda ibanjiwe emva kwesi sehlo. Owesilisa osolwa ngokuzama ukubulala umfundi wesifazane wase-CPUT endaweni ehlala abafundi iBella uvele kokuqala namhlanje enkantolo. Usolwa ngokugwaza isisulu amahlandla amaningi. Ividiyo lesisigameko isisatshalaliswe einkundleni zokuxhumana. Icala lihlehliselwe mhlazi ngama-20 kwephezulu nokuyila kuzolalelwa khona isicelo sebheyili. I'm very ashamed as a man and very disappointed in what has been happening, especially to the girls, especially as the person that was there literally, and we saw what happened. Lesi sikhungo sitho kwamanje sisagxile ekwesekeni nomfundi olimele nanokuthi uyabuthola ubulungiswa. We have a close working relationship with the National Prosecuting Authority and SAPS when it comes to criminal matters, and we will track this case till its conclusion. Inyuvesi yase-Western Cape ithi umsolwa usemisiwe. The University of the Western Cape is shocked and outraged at the incident that occurred at the weekend involving one of its students who has been arrested. We can confirm that an urgent rector's tribunal was called by the proctor of the university, and in attendance was the DVC Student Development and Support, who decided that the student be suspended. Kusenjalo kuhlehlisiwe ukulalelwa kwesicelo sebheyili somlisa osolwa ngokugwaza esinye isisebenzi semayini isibanye Stillwater. Ubuyinihelo lifafa ubevele enkantolo yemantshi yase-Western Area ngecala lokubulala. Leli cala lihlehliselwe isonto elizayo ukuze umsolwa ethole isikhathi sokuzitholela ummeli. Ividiyo ebisigcwele einkundleni zokuxhumana itshengisa umsolwa egwaza uzakwabo wabesezithatha isithombe emva kokwenza lesi senzo. Umkomishanala wezoluleko uMakgothi Tobakhale uthi ukuqhambuka kwesifo somhlazo kwintolongo yase-Paulsmoor kuyalawuleka kwaye kukhokele ekubhubheni kwababanjwa kwiveki ephelileyo. Umuntu wokuqala ohaqile ligciwane waboshwa ngoZibandlela nyakenye kwathi ngomfumfu kulonyaka wahanjiswa ukuthi ayovela enkantolo. Uma ebuya enkantolo kulapho-ke itshengise izimpawu zegciwane i-diphtheria ezifaka phakathi izinkinga zokuphefumula kwamenela-ke ukufa ngasekuqaleni kwephezulu.
Emveni kwalokhu-ke umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo ube usuthinta umnyango wezempilo. To ensure that all our facilities maintain the standard of hygiene that is required. Lo mnyango ngokusebenzisana nowezempilo usungule izinqobo ezahlukene ezifundwe kubhubhane lwe-COVID-19 ukunqanda ukubhebhetheka okungahle kwenzeke. When our remandees come back from court, we screen them, and those that have symptoms, we isolate them, start treating them, and we report to the Department of Health. Ukugcwala ngokweqile emajele akuleli kusayinkinga, kepha uThobakgale uthi umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo ukulungele ukubhekana nokubheduka kwaleli gciwane. Infrastructure that we have put in place to deal with outbreaks is of a capacity that can handle what we are dealing with now. Zingaphezulu kwama300 iziboshwa esezigonyiwe kanye nezisebenzi ezingama336. Umnyango-ke uqinisekisile ukuthi azikho izigameko ezibikiwe zabahaqwa yileli gciwane kulezi nsuku ezinhlanu ezedlule. Umongameli weCOPE Musiwa Likota uthi umbutho wakhe awuphazanyiswanga ziziganeko zamvanje eziquka ukuhamba kwenkokheli nanjengoko kusiwa kunyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Lo mbutho udize ukuba uyaburhoxisa ubulungu bukasomlomo webhunga laseRhawutini uColleen Makhubele. Kwimpelaveki ephelileyo uMakhubele ubonwe kwimifanekiso yomnye umbutho omtsha ekhuthaza abantu ukuba bavote kwaye iCOPE ithi oku kuchasene nomthetho wayo. Urhaneleke ukuba ngoku ungusihlalo with South African Rainbow Alliance. I cannot be worried about that. When you form a political party, you say to the people what you want to do for them, and they vote you for you on the basis of what you promise them. Now, they are not married to you for life. In their own mind is a condition. If you don't do that which satisfies us, we are going to leave. And I'm not surprised at all. People come and go. Kanti ke usihlalo we-Action SA kwiphondo laKwaZulu-Natal uZakwele Mncwango ubhengezwe njengommeli walombutho njengenkulumbuso yephondo kunyulo lonyaka ozayo. Kokheli yombutho uHerman Mashaba wenze sisibhengezo eThekwini phezolo. Gives me a great pleasure to immensely announce Mr. Zakwele Mncwango as Action SA Premier Candidate to shake up the province of KwaZulu-Natal. Really very proud of this brother, very proud of this man, and I really and truly believe in his ability to shake up things, not only for people of KZN, but for people of South Africa. Kanti iziphathamandla zogcina umthetho eLimpopo zinqinile ukuba ukhuseleko luzaba kumgangatho ophezulu ngexesha leholide zokuphela konyaka kwinyanga ezayo. Lenyuke kakhulu esifundazweni izinga lamacala obugebengu obuhlobene nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Amacala ontshontshwa kweimoto, ukuqekezwa kwemizi kanye namabhizinisi, kanjalo nawukudunwa kweimoto ezithwala imali. Abengamele zomthetho lapha bathi sebeyihlonzile ingxenye zezindawo eziyisizinda sobugebengu obuphezulu. Bazobe bemngomumo ngamaholide kazibandlela. Crime lejenge ukuthi ngebantu ma citizens angene letindlini, it's one of the crime lesifuna kwenta sure ukuthi abantu babe safe ngisho nasetindlini tabo. Issues of burglary of business premises, the spaza shop owners we are in sikhuluma nabo ukuthi bavale ngetikhasi letifanele. Amalungu omphakathi owakhele emasimula afuna kwengezwe nesibalo samaphoyisa azozulazula endaweni ukuqapha isimo. We asked the police to come and visit around this festive season because of most of the drivers, they do
drink and drive. They don't obey the law that says don't drink and drive. We are requesting the police to intervene in the taxi violence because this taxi violence is affecting innocent people. Isiteshi samaphoyisa sendawo sekuphele isikhathi esingangonyaka singenawo inhlobo ugesi. Umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni usehlabe ikhwele kungqongqoshe wezogesi ngokuthi angenelele ukuze kuxazululeke inkinga yekamu lamaphoyisa. Mbukeli ngoku ke singena kwisiqendu sethu sezemidlalo kanti ke umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce ucele umngeni bafana bafana ukuba ingene kwindebe yehlabathi yeFIFA emva kwexesha elide ingekho kulomdlalo webhola ekhatywayo kwihlabathi liphela. UMzantsi Afrika wagqibela ukuya kwindebe yehlabathi eyayiseJapan naseKorea ngo-2002 kwiminyaka engaphezulu kwama-20 eyadlulayo xebe. Ibafana bafana yadlala ngo-2010 nanjengoko yayingabasindleki. Njengaseinyangeni ezimbili ezedlula ibafana bafana izodlala imidlalo emibili yamazwe ngamazwe kwephezulu emidlalweni yokuqala izobhekana neBenin ngomgqibelo bese kuthi emidlalweni wesibili ibhekane neRwanda emva kwensuku nje eyintathu idlalo yokuqala. This camp is an important camp but also a difficult camp. It's an important camp because yes, we play for qualifiers World Cup. It's for me 21 years ago. For you South Africans it's only 12 years ago, but it's 21 years ago that I qualified for World Cup. In 2010 it was a little present you get because you were the country who organized it. Kuhlezi kuumqanzu ungenela umqhudelwano wendebe womhlaba emaqenjini asezwenikazi iAfrika. It's time that South Africa can qualify them again for such a big tournament. So therefore, it's a very important camp. Ibafana bafana isivelisi ungenela umqhudelwano weAFCON ngonyaka ozayo uzoba seIvory Coast kodwa ekufisa kakhulu ungenela umqhudelwano wendebe womhlaba. Glad to be here again. Looking forward to the games. It's obviously the start of our World Cup campaign. You know, we've got the experience, the valuable experience we gained over the last two years. Ibafana bafana ihlangene High Performance Center ePitoli kanti izwabhekisa eThekwini amabombo ngosuku lwandulela elomdlalo. Enkosi. Uzivile imvula zayizolo? Yey bensazawutsho lonto into bana yey imvula phezolo. Bisi sichotho ingasagqirezi ndingesoyiki bisi sichotho nabakwa South African Weather Services baye bakhuphela isilumkiso sokuba kungalindeleka isichotho kwindawo ezikummandla walapha eGauteng kanti ke niyabona napha kumaqongo onxibelelwano kaTwitter abantu bebonisa imoto zabo zichabalele ngenxa yesichotho ingakumbi pha kummandla waseMidrand ndibonile kwavuthuluka kuba nami ndiye ndamangala xa seniphumela ngaphandle ndilapha eSABC kuvuthuke imithi igcwele ezimotweni ndazibuza into bana kanti kuye kwenzeka ntoni ngoba bendisendlini ndiva umoya nje uvuthuza nemvula kazenkulu kodwa khange ndiqaphele ba kanti yenza umonakalo omgaka kuye wamninzi kakhulu kwaye ke mbukeli siyawuthanda nathi into bana sikuxhobisa into bana xa ubona into bana okanye uSouth African Weather Services ekhuphe isilumkiso sezichotho qiniseke mbukeli nalapho upaka khona imoto yakho noko ukhangela indawo ezaba ngathi ifihlakele ingakumbi xa kuye kwakuphuma isilumkiso kuba kakhulu imva ububona into bana zichabalela imoto phansi zonke kwelaseMidrand kula mall ekuthiwa yintoni kanele ama-e-boulders umonakalo omkhulu kwaye kwawa nemithi kwawa nemithi kodwa ke mbukeli asazi ke namhlanje into bana isimo sezulu siyoba njani qiniseka mbukeli into kubana ngaphambi kokuba uphume uye kwindawo ngendawo noba mhlambe ngeyiphi indlela ongaqinisekisa ngayo into kubana uyakhuseleka kwizichotho nendudumo ezimandla rhabula kuqikelelo lwemozulu yanamhlanje.
Enkosi kakhulu mbukeli ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele. Qhambuke umlo ke kumaqongo onxibelelwano xeshikweni kusithi Jikelele ushicilelo lwevideo ebonisa inkulumbuso yaseGauteng uPanyaza Lesufi ekhala ngokuba kukho umphathiswa othile kwicabinet kamongameli uCyril Ramaphosa owalayo ukugunyazisa ngokusemthethweni abakwantsasana abaphantsi kwesandla sakhe uPanyaza. Wandule ngokuthi ke lo kaLesufi ngulomphathiswa zibaliwe intsuku zakhe kumsebenzi wakhe. Ninzi labantu ke lukhanela ukuba lamazwi uthe webe kanti wabhekisa kumphathiswa wamapolisa unjengele Bhekicele noxa ke ethethela yena ethe wazibhebhetha kaloku ezizirhanelo. Ukwanda ke kulomba sizawuqhagamshelana nomhlalutyi gxebe wezopolitiko ozinze kwiUniversity yaKwaZulu Natal uGqirha Sakhile Hadebe. Gqirha masikubulise esikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele sibambe ngazo zozibini ngokuba unathi ngalentseni. Ngibingelele kolisi nabaphulaphuli bakhaya. Ngalamazwi kaLesufi ngaba mhlambe ngokubona kwakho uwaqondise kumphathiswa wamapolisa okanye obulungiswa uRonald Lamula? Ngicabanga ukuthi uma sibhekisisa kahle lamazwi abheke ngqomo kumhlonishwa uBhekicele. Ngikusho lokho ngoba kuye kwavela phambilini ukuthi udaba lufikile ehhovisi lapha lusuke khona luka hlonishwa zamajele lobulungiswa uLamola. Kwavela ukuthi udaba uselidlulisele kuyena uBhekicele ukufuna abe nombono wakhe naye ngaphambi kuba kuthathwe isinqumo. So udaba futhi lubambezeleke kumhlonishwa uCele ingako ngithi amazwi abhekiswe ngqo kuyena. Maninzi ke amaqonga ngaphakathi apho uPanyaza Lesufi benokuvakalisa ungonwabi kwakhe akhuphe elikhwini balabe. Ingaba oku kubonisa mhlawumbe iyanhlukwana entsha phakathi kweANC eGauteng nenkokheli zalombutho kuzwelonke? Ngicabanga ukuthi ezinye izinto ezikhona uNdunankulu uLesufi uPanyaza siyambona ukuthi uze ngendlela ngathi une-energy ngendlela afuna ukusebenza ngayo. Ukuhamba kube ngathi ke kube kungqubuzane nendlela phezulu kuzwelonke indlela abamba ngayo. I-pace phezulu islow manje ukuhamba kungqubuzane. Isibonelo nje lona udaba lolu lamaPanyaza noma lolu kukhulunywa ngayo amapholisa akhe uLesufi. Inkinga abhekene nayo manje uningcindezi yokuba njengoba ekhona manje ewaqashile esebenza awekho emthethweni ngoba ngaphambi kuba wenze nje laba bantu laba mabenjena ba ama peace officers ngokomthetho iCriminal Procedure Act ngaphambi kokuthi uappoint anyone as a peace officer kanje kufanele kube khona go ahead approval from uMinister uRonald Lamula. But Lamula before naye ayikhiphe kufuna in touch with uMinister of Police, then it must be gazetted afterwards. Kuyikhathi employ or initiate such project yama peace officers. So as it stands, those peace officers in Gauteng, they are illegal. So that is why uPanyaza manje simbona engathi uqakekile manje emoyeni eshusha ukuba lento engathi bona uyaliswa manje ngoba uhleli lento endlini esayibona ukuthi iyicala noma ayikho emthethweni.
Uthatha apha ngokubana ubonakala ngathi usemandleni lo kaPanyaza njengokuba ke kunamasebe ohlukileyo kwezokhuseleko aquka yona iSAPS amapolisa kamasipala siphi isidingo sokuba uLusifu asungile awakhe amapolisa ngaphandle kokubonisana nogxa bakhe kulamaseko njengokugqirha uchaphazela into yokubana lamapolisa mhlambe abonakala ngathi akekho semthethweni kwaye kuyodingeka into yokubana adinge iapproval from yena uRonald. Kathi zimbili izinto la eyoqala yile yokuba ubefuna kuona uzibonakalisa ukuba uyasebenza uma engena esikhundleni sokuba inkulumbuso ngokukhulu ukushesha kushesha kubona ukuthi uyasebenza njengoba eqasha abantu nje abaningi at the same time. So I think he needs the point where the worker wethu eseqasha laba abanye kuleyo ukuthi ekhona yebo ekhona SAPS ekhona even ama metro in some municipalities kodwa sonke siyazi ukuthi ubugebengu kuleli lethu izwe budlangile. So ku-initiative enhle bona ukuthi nasengoba laba bakuma ugwadi laba ekuhlaleni so bakahle impela kodwa befuna alinde approval manje inkinga abhele nawo manje sibheke okhethweni manje akasakwazi ukuthi agxothe emsebenzini abantu abangaphezulu kwa-6,000 in few months before election. ANC yokhala ngayo at the same time isikhathi siyamshiya in no time sizobona izinhlangano ezithikisayo noma even ama foundations amanye enkantolo ethi lihleli neqala endlini engahlawulwanga ngoba ngisho abekho emthethweni so akakwazi ukuthi uba dissolve ngoba manje kuyo okhethweni so ingakho ungabona ukuthi uqabekile kodwa lesidingo sakho sikhona ngoba ubugebengu buhlangile and bona basebenza kahle impela ekuhlaleni la behleli khona ibona bakwazi impela ukuthi babone kwenzeka ngathi isikhathi. Lilonke singathi ukuba ngesenzo sakhe uPanyaza akabambeleli ekubeni kubonakala ngathi esakhiwo sasekwa ngaphandle kokubandakanyeka kukaCele noLamula. Yena ukhombisa akafuna ukuphula obala ufuna ukuzithethelela yena manje ukuthi ukwenze outside of umthetho and noma ama processes ufuna ukuzithethelela manje akafuna ukuphula obala acele uxolo ucha ngilekeleleni phumile esandleni nakho ukuthi okunye ungenzeka kube vele iANC ayikho happy ngaloku yadaba kodwa engekona okwakhe uthi aphume ehlanganaleni amenenze kanje akekho emthumulusi enzeloko so uyaphuma esandleni kusakona ukuthi khona into ngezanayo noma ienga anayo towards abantu abathize kwi-national government and national agency. Nakwiphondo laseNtshona Koloni siyabona into yobana urhulumente wakhona uzama ukuqala lenkqubo ifanayo. Ingaba oku kuthetha ukuba urhulumente uyohluleka kuzo lonke ukulwa ubukrelemnqa kuba wena gqirha singathi into yobana zithe qola ukuxhaphaka iziganeko ezodushe kulo lonke eli. Ingaba ngenene urhulumente simbona engayiwini le battle? Impela ngathi uhulumeni uyahluleka ukuvikela ngendlela efuna ngayo so sisikhala sithi ama response uphendula kudala uphendula kade bafa abantu uphendula kade yasha imizi uphendula kudala so uyadingeka kona ukuthi ngathi singaba nabo abantu abakhona ekuhlaleni labantu abathi uma beqashiwe baqashwe basebenze khona emawadini abo nothi ukuthi uqale ubize amaphoyisa which are 40 kilometers away ngoba afika Iindaba and ukuba nabantu abafana nalapha eduze emawadini bananolwazi vele bona ngoba basekuhlaleni ukuthi obani abangenza ukuthi kanjani nakasikhathini akufani ukubiza umuntu okude onza kuba isigabeko vele sisenzekile saze sagqiba. Kuye kwakhona kaloku sibonile napha kumakhasi onxibelelwano into yobana abantu eyona nto bayikhalezela kakhulu kukunikezwa kwemipu kubantu besithi into yobana ingaba aba bantu abanikezwe imipu baqeqeshwe enough na okanye sizawubona lusanda oluqhubeko okanye le nkquba kaxaka exakileyo kuba siyabona ngeneni into abantu bayayikhalazela imipu. Ingaba oku kuthetha ukuthini ngesipolisa sethu apha eMzantsi Afrika singatsho sithi mhlawumbe i-crime intelligence ifeyila ngenene apho kuzawubonakala kunikezwa abantu abangaqeqeshekanga imipu? Impela ke iyona ke into umsindo ke leyo phakathi kwaPanyaza no minister uCele ukuthi uCele akaboni ukuthi kufanele banikwe amandla okuphatha imipu ngoba indlela uqeqeshwe abanikeziwe alihambisani nalolu ufanele ube balithola sesiphoyiseni ukube
babelithole uqeqesho ngendlela yasesiphoyiseni egunyaziwe i-Criminal Procedure Act le aseyifuna manje igazethe manje ukuba kwakuthi iqaleni ngabe nohlobo le-training abalithola engabe yilolu olubavumelayo ukuthi umuntu bayiphathe kodwa manje abalithola ucele ukubona ukuthi alifanele ukuthi bakwazi ukuthi baphathe izibhamu ehlaleni ekakhulukazi njengoba sazi ezweni lethu ukuthi izibhamu iyinkinga kakhulu emphakathini igcwele and kuningi okwenzakalayo ngayo ekekho emthethweni nesemthethweni iyathathwa emaphoyiseni well trained so lawa kashikiwe kahle kuzokwanda izibhamu nje eziningi bahala izogcina zidala inkinga emphakathini ezweni lonke jikelele. Gqirha xa soyiqukumbela le ngxoxo xa kuhamba ixesha ingaba mhlambe singabona kukhona umphathiswa ozawuthi aphendule ngalamarha atyabekwa nguye uLusifu. Egcineni kugcine ikhona isolution noma ixazululo kulolu daba kodwa angiyiboni kukhona umuntu ozokufumela obala aqonde udaba ngoba manje njengesho ngaphezulu kokuthi bayenza umsebenzi wabo kwahulumeni yonke into abayenzayo manje iqembu elibusayo selisebenzela ekuthembisa okhethweni abafuni ukubonakala ngathi banokuhlukana ngaphakathi kubhekwe okhethweni kodwa uma sizokhumbula kahle esotile lidlule noma amabili adlule angikhumbuli kahle simzwile usekela Mengameli ephendula esho ukuthi uhulumeni wonke kwazwelonke usenethemba futhi uyakholelwa kuminister uBhekikele kanye nawo wonke abaphoyisa kubala phakathi nomkhuzo waphoyisa uFani Masimula lokho kuchaza kwasekela Mengameli umashakile uyakhombisa ukuthi zikhona izinto ezikhona kodwa abakwazi ukukhuluma ngazo obala baphulume ngazo. Khona nabathi mhlambe umohluko phakathi kwakhe umnumzana Bhekicele naye uPanyaza akekho tu bangumgubo wengxawenye uthini ngalonto? Ngisho ngavumele kodwa eqaleni kodwa uma sizobuka indlela uPanyaza udaba lolu aliphethe ngalo ngiyacishe ngivume impela nje ngisho ukuthi angicabangi ukuthi ukhona umuntu owayithume uPanyaza ukuthi akakhulumi ukuthi kungenzeka kube iANC ayineme ngokusebenza kwakhe uBhekicele kodwa yena uphuma uyokusho futhi uyafana naye uhambe ememezela nje zonke izinto ngaphandle kokuba bajuthe ukube benze njalo so ngiyacishe ngivume uma sizobuka ngalolu hlangothi. Insumansumane Gqirha masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana nosuku lwakho luzoba luhle kakhulu enkosi siyabamba ngazibini ekhaya. Kubonga mina. Right imbukeli weEkhaya Jikelele lo ke besetha naye nguye uGqirha uSakhile Hadebe osuka pha kwiUniversity yaKwaZulu Natal besetha naye ke malunga nezitsholo zikamphathiswa waseGauteng uPanyaza Lesufi zokuba kukho umphathiswa owala ukugunyazisa ukusebenza kwamapolisa amatsha eGauteng kanti ke uphike woma wathi yena ebengathethi ngaye umnumzana Bhekicele. Mbukeli saqhubeka novimba wethu apha eKhaya Jikelele kodwa ngoku masithi iqhwesi yobhatala amatyala ungagunqi. Mbukeli siphinde sikwamukele kwakhona usabukele inkqubo ndaba yakho iEkhaya Jikelele kanti ke before siye kwikhefu besike sayithi thuphe indaba yezantyalantyala zemvula zayizolo izanjonjo zemvula zayidolo kwazidilika ke impahla nezindlu kwidolophu zaseGauteng kutshanje ukanti ke ufumana banzi ngomonakalo wenziwe imvula sinxibelelana kaloku nomuntu ojongene neemeko zongqonguphalo eGauteng uRobert Mulawudzi sikwamkele enkqubeni mnumzana uMlawudzi njani ngalentsasa namhlanje? Siyabulisa nabalaleli lapha phansi. Enkosi kakhulu. Mlawuzi mhlawumbe ungaqala usichazele kabanzi ngemvula yayizolo. Ingaba mhlawumbe ibangelwe yintoni yaye bekuye kwathini? Yeah, izolo la around the 6 in the evening sibene imvula enkulu kakhulu hailstorm la kutholakala ukuthi indawo eziningi around Braamfontein, Paulshof, Midrand, Malboro, naseSoweto, ubuningi balezo indawo lezo bazile affected ngale storm lesi, ubuningi bazo indawo kulimale kakhulu izimoto, nalezi indawo la imoto zipakwa khona, na ezinye zezindlu zilinyazwe yilesi storm lesinazo.
kube nomuntu we-1 olimele laphayana eSoweto isikhathi awela ku-drainage system la sikwazile ukuthi simnikeze unyango lokuqala ahambiswe ayiswe esibhedlela esiseduzane. And khona neminye imizi around eMalboro la ingenelwe amanzi sikwazile ukuthi sibancedise lo mphakathi loyo ukuthi amanzi adlule angasengeni ezindlini. So kukhona nje hotel eliyaziwayo la eRosebank Southern Sun Hotel la kutholakala ukuthi khona iroof yakhona i-collapsile nakhona ebusuku. Azange sike nabantu mhlawumbe abalimele kuleyo ngozi leyo enzakele lapha ehotel. So ngingathi in short yiwo lawo lapha incident la ezakele overnight la around the city of Johannesburg. Lo muntu olimeleyo ngabe ulimele kangakanani? Akalibalanga kakhulu. I think ukuthola ama-minor injuries njengoba bekahamba isikhathi esithola istop njengoba bekawela ku-drainage system. So sikwazile ukuthi siphuthumisele esibhedlela eseduzane. So ngathi in short azange sibe mhlawumbe nama-incident whereby mhlawumbe kube nokushona kwabantu or mhlawumbe ukulimala kakhulu kwabantu izindawo la besifoseke mhlawumbe si-evacuate abantu sisuse abantu kulezo ndawo lezi sibayise kwezinye indawo. So okwamanje sibheke kakhulu endaweni eziyimikhukhu or informal settlement ngoba mhlawumbe kukhona abantu mhlawumbe ababe-affected overnight abangakwazanga ukuthi baxhumane nathi kwi-call center yethu. So kunenombolo ekhona 011 375 5911. Le nombolo leyo bakwazi ukuthi baxhumane nathi sikwazi mhlawumbe sithumele ama-officials wethu sokwazi ukufika lapho sibancedise if mhlawumbe bazodinga uncedo lethu. Siyathanda ukuthi sixwayise abashayeli bezimoto kakhulukazi abashayeli bamatekisi namabhasi kanjalo. Izolo sibonile kwizindawo lezi along eNon Highway naseDraftfontein ngaphakathi edrobheni la bekune hailstorm khona. Abashayeli beyimoto bebathanda ukuthi baforce ukudlula kulezo ndawo lezi eziyingozi kakhulu. So siyathanda ukuthi abazame ngendlela zonke ukuthi basebenzise eminye mhlawumbe eminye imigwaqo ukuthi mhlawumbe imigwaqo leyo ivaliwe because of storm. And of course abahlali laba abahlala kule ndawo lezi zama-informal settlement khona imifula ehambayo kulezo ndawo lezi abahlala kuzo. Abanakekela ingadi encane njengadlaleli eduze nalama-river streams nalabantu laba balokuma imisebenzi yabo. Kukhona nama-main bridges laba awenzile abawasebenzisayo ukukrosa mhlawumbe lama-streams laba abalokuma yenze imisebenzi yabo yelanga ngelanga ukuthi ba-avoid ukukrosa lezo ndawo lezo because we are told ukuthi sisazoba nazo imvula mhlawumbe throughout the day namhlanje. Hence sibeke ama-officials wethu we-disaster management kuwo wonke ama-regions wethu awu-7 la eGoli ukuthi if mhlawumbe kungabe nengozi ezenzakalayo sifike ngokushesha mhlawumbe nabalaleli. Mlawuthi ungakhe usiphindele inamba abantu abathi abangakwazi ukuxhumana nayo kuno? Yeah, inombolo i-011 375 5911 011 375 5911. If mhlawumbe khona abantu abadinga uncedo bakwazi ukuthinta kuleyo namba. Kuyabanda kakhulu kwindawo eziningi la eGoli namhlanje abantu mhlawumbe abasebenzisa izinto ezifana namabhawula ama-pramastofu kanjalo amakhandlela. Asenze sure ukuthi siyazinakekela lezo zinto lezo ukuthi sikwazi ukuvikela mhlawumbe iy'ngozi ezingayenzakala zomlilo njengoba sinalezi mvula lezi esinazo la eGoli msasazi nabalaleli. Uthe le mvula mhlawumbe ingaqhubeka namhlanje ingaba mhlawumbe into ezawugqugqisa iveki yonke lena okanye isilindele ukuba iphele namhlanje? Yeah, silindele ukuthi iphele namhlanje but iy'ndaba ze-weather ngeke ukwazi ukuthi ingaba mhlawumbe into namhlanje bathina njengabomnyango oziphuthumayo la eGoli sizimisele ukuthi noma mhlawumbe ngathi iviki lonke sizoba si-ready. Hence isiqiniseko sokuthi ithimba lethu la Swift Water Rescue Unit li-on high alert and then nale thimba leli
eliresponda kakhulu kule ngozi lezi ama-building collapse or i-rescue unit yethu nayo it's on high alert. Si-activated i-disaster management center yethu ukuthi if mhlawumbe kuna isidingo sokuthi mhlawumbe abantu basuswe from one area to the other siyakwazi ukuthi facilitate. So thina from our side we are prepared ukuthi noma inganetha the whole week singakwazi ukuthi sincedise abantu mhlawumbe abangaba mhlawumbe affected ngale emvula ezinazo manje mhlawumbe nabalaleli. Mlawuthi njengoba ngokusijonge kwiiholide zikaDisemba ingabe nina nilisebe elijongele nezonxunguphalo senikulungiselele oko apha kwisebe laseRhawutini? Yeah, sekulungele kakhulu sesiqalisile sorry nabalaleli ama-campaigns wethu siyakhankazela lapho sihamba siyangena kakhulu endaweni esizaziyo ukuthi zinenkinga mhlawumbe yemvula ngoba sesiyabona ukuthi sesihlala sithole izimvula eziningi kakhulu la eGoli. So sesiqalile lama-campaign besiyaphethe eCape Town abantu bayazi ukuthi indawo yaseCape Town mostly khona abantu abahlala abahlini mostly ku-flood line. So siyahamba sifundise abantu ukuthi bangazinakekela kanjani, sibafundise disaster preparedness ukuthi uma kuney'ngozi ezifana nalezi bangayenza kanjani ukuthi baphephe. So ama-campaign wethu azochubeka kuthi isamba season yonke senzela ukuthi umphakathi uphephe la ngaphandle. Ingaba ninazo mhlawumbe indawo zofihla inhloko kwaba mhlawumbe bathe bahlelwa inhlekele? Ya, indawo zikhona kakhulu, khona indawo esinazo phakathi edorobheni laseGoli, khona indawo esinazo ngaphandle kwedolobha. Siyenzela kakhulu ukuthi ngoba sesiyazi mhlawumbe ukuthi ma siba nengozi eziningi vele mhlawumbe ingozi zomlilo noma ingozi mhlawumbe zibangwa amanzi izimvula kanjalo kuyafuneka mhlawumbe kube ama-emergency centers ukuthi abantu babekwe lapho for isikhashana ma balokhu balungisa iy'ndawo zabo. So zikhona lezo zindawo ezikhona. Kukhona wonke ama-fire stations wethu afune-operational. Uningi wethu msasazi ngale y'khathi lezi ama-holiday ngeke sikwazi ukuthi mhlawumbe sihambe siyoba nemindeni yethu. So silokhu sisebenza senzela ukuthi kube nabantu abaningi abakhona emsebenzini abazokwazi ukuthi baphuthume if kungabe nengozi ezingenzakala ngale y'khathi lezi ama-holiday msasazi. Mlawuthi masibulele kakhulu ngexesha lakho ngalentsasa. Ndiyathemba ababukeli nabo bawuvile umyalezo kwaye nenombolo nansi ibhaliwe apho bazawuthi baxhumane nani khona. Inkosi kakhulu benosuku oluhle. Siyabulela msakazi nabalaleli ngaphandle. Inkosi. Bukeli lowo ibinguRobert Mlawuthi ethetha kaloku nathi ngesimo sezulu nenhlekele ethe yehla eRhawutini izolo. Ya Bukeli, siyathemba into yobana bazithathile izilumkiso nakubeni yazi xa kubanda siyathanda ufudumeza, siyathanda ubasimbawula namakhandlela kodwa siyathemba into yobana ababukeli nokuba kubanda niyazicima ngaphambi kokuba nilale. Asifuni uphinde sinqande futhi amanzi endlini sive into yokubana kutshe kwanqunqa ingakumbi kwindawo ezisemikhukhwini nabantu bangaweli imilambo njalo asekunezange bathatha shortcut because ingakumbi imoto ziyathanda into yobana mhlambe xa bebona into yobana nansi indlela iyahamba bazityhale kanti bastakhe bayokweyela emaweni. So siyathanda nathi Mbukeli apha ekhaya Jikelele sinixhobisa into yobana nemilambo uba uyabona ingathi kukhona idamu ungakulinge usondele. Sinithanda kakhulu kaloku siyafuna into yobana niphelele kwaye nalona ochaza kuhle esibhedlele siyathemba into yobana aphile alulame. Bukeli masithi qhwi evenkileni siyabuya kaloku sabukela inkqubo yakho ethandayo iEkhaya Jikelele ungacofi ke lo qosha.